Bible gaya tu ingi naga shiti ke benkong Petrus kalau nang ke balai ke dekat bakat ar ko tu ba kamat utrai gaya le persya ya kita ke balai iki besneu bat om takata naga kitab Isaya kalau nang ke ba sapu pra ke dekat ke ba ar ko om dan jingsuk ong trai ya ubaman nakat kadau ublei upah ini ya kana ketien hau Isaya unoi thulupa ya kata pilaban syam na kalau nang ke ba san phra ker khat ban kong sap pulih phi kong to pertajam la rendang watengkai pencam ya la ketien kum karun sing to pen benaru ha upai lang jonga ya kerengkang jongki bad ha kaying ucakop ru ya kipop jongki nak tadau Yohanes nang penbaptis ru ukuran persya ya kapop kebaki beru gila hakari klau yalam hatu gibru hang tu ong api ki kun kiksiu kipseng uei ubala maham ya phi ban phet yap nakata kacing bitar ke masalam baru ong tu dah seb yang biang phi ya usok kacing kela ke bamut naba kahima ublai kelajan bat hadin bala bendi ya Yohanes Jesu umi banyalap ustang banyalap Jesu uang la pendap ya kaya bat kahima ublai kelajan tu pin kela ke bamut batong ngejru ya gospel Petrus ru yalap kasni pentekos hadin bela pendap yu udah mensem khoj kabor yalap ya gospel yalap ya kubar hang tu bar kita gibreu lapan kendo itu gibreu dah ketien kecong belai kela kabe ka ong ladung ngak kedonot jengki bat ki ong Petrus bat ki we pat ki apostol apa ra kemnungin le Petrus uang tupin kela ke bamut bat on penbaptis ya pi uwe haka kerteng ke jong Jesus Christ bat ya map ki pop jong pi bat pi diang ching ai jong musim bakhoj namar kanai kalang kecikular ya pi bat ki khon jong pi bat ya baro ki basha chingai kat ki ba utrai blei un khot hu namar ka Bible kong sok lane hagawi pat ki kenten la kar khuna ya kita ki beriu ki ba utrai ba blei ulama ki pop jong ki ya kata pilaban syam naga shiti nong rom kalau nong ba sao kat khar ka ba nhiều sao nó phi còn suk lene la khu bala khu ya kita ki bala yo map no ya ki ching palat jong ki bat ki bala yo telem no len ki pop jong ki suk uta breu ba try nyo show ki pop ho ngai pi osngoi ne kten blame yo khu ya phi